Dalan. Kinapudno ken biyan. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 10, versikulo 18. No nasadot ti tao amang tarimaan iti atep ti balay na, agtedted ti atep ket marpoog ti pagtaengan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan may tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyan. Ay unay kan Salvador, nakaidda ka apinanawak. Ita, nakaidda ka pailaang asang patak. Anyat insangpat mo makan, mabisina kon. Ay unay yan aya, imbes asika ti mapan-agsapod iti pagbiag tayo. Baliktad mat, tasikakit din ti aggigan dito'y balay. Uray kumamat ano aglaba, agdalos, wenno aginnaw ka. Anya nga ti serbin. Kabalamat nga ramidan dagita, saan ka di? Anyamat nan ti kastoy abiyag. Maum-uma akon ken ka, Salvador. Intun kon panawan da kalaka nga rodan dito'y balay. Abay, di nakailala na ya. Naggwapo nga asawam, panawan nakit din. An-anwag ta kinagwapom ngay, ti panagbaliw mo ti ur-urayak. Kat, pakaydayawam mo ti kinagwapo. Awan bisyok. Sa anak nga gininom, sa anak nga agsigsigarilyo, adak lang dito'y balay. Awan nga agpaiso, ngam sadot kamat. Kat ano sanak tasakit nga rod ti kinayat mo. Amok matlaeng, Veron, ay ayatin na. Anya? Nanang, sanak pailaang ama panay ti pagadalan. Nasakit ti ulok. Kan maululawak. Apay ngay anak ko, nan dapadapan ka man. Ala, nagbara ka mat ngagpaiso anak ko. Mangan ka nga rod, kalpasan na, agsubli ka ijay kwarto, tamapanak umutang iti igatang tayo iti agas mo. Awan ka di kwarta mapaggatang mo iti agas, nanang? Awan anak ko, tinasapulak iti kalman, iso tinaigatang iti kanan tayo. Tasadot mo't taamam, di mo't agtrabaho. Oho, sakman tinakita mo. Imbes amayat ti kakanan da tao, maawanan man iti ganasan. Rugyan nakmanan na sirmunan. Imbagpay kan ka tagan ganasam laang timangmangan iti nagbanugak. Kunakon kat arugyan nakmanan. Pumanaw ka man langan. Papanam ngay, sika kumati agugas iti plato, tamapanak agdis kitar iti maigatang iti agas ni Joan. Kat makamuka dita na. At damot lagay, masapol mo. Ngam sir-sermunan nakit din iti sangwanan ti panganan. Ay, unay lakit din ti amam aya. Malamangan ka na nako. Manang Roda, ada ka din ni Bayaw Nelson? Awan, apay ka de. Ada ka sa pulam ka ni Nelson. Awan, manang. Damag ko man, nunangan kayon. Wen, kalkalpas mi anangan. Iso apim manawan ni Nelson. Ada na bati yo amakan, manang. Inlakam ko ti pangal daw may. Ta sumarunuak madamdama ka ni Nelson ijetalon. Apay aya. Umayak ko mamakipangan. Tas anak anabsog ije balay. Agsermon man ngaminan ni Veron. Iso apim manawa ka. Ay unay kan Salvador. Laklakayan ka ngam kastapay lang ti panagpampanunot mo. Apay, di ka mabaen nga umay makipangpangan. Anya matan ni manang. Anya kumangit ti pagbain kat kabsat nakmat. Agtrabaho ka atap no adda ka nam. Saan kat amang namnama ka iti nagbanugan ti sa balay? Alakit din manang. Basit lang tinakan ko itay iti balay. Tamang rugi matan agsermon ni Veron. Ay na. Sige. Nga maudi da ito yan nga umay ka makipangan dito'y balay. Agtrabaho ka tapno adda ka nam. Wen ka di manang. Ala na, aggaw ka nga roden iti ka na. Oh, kapaya di ka gawitin na po, Roda. Naibusan tin na po. Bumawi ka laangan inton malam, takadwag to ti agluto. Anya, kat no adupay tiin na po itay bigat. Ay, pasensya kan lakay. Imay nakipangan ni Salvador. Diyak mo't mapagkudkudan. Saan na bale? Taim bagak mo't kit di amaudin day jay nga umay makipangan dito'y balay. Ay, talaga nga awan babain day jay akabsat mo. No di pa'y lagnakam day jay.
Amangan no madanog ko. Parikot ko nga ruday dya kabsat ko. Kasano nga ta, no saan to na maanusan ni Beron ti ugali na. Kasano na nga iti agbyag. Katagtrabaho Sadot mat nga rod. Agtrabaho day jay, no awan makan na. Mas daawak mat akin ni Veron. Taan anusan nakit din day jay alalaki. Anya ti kasapulam, Veron? Mama, umutang ako maiti kwarta. Awan ngamin maigatang ko iti agas ti anak ko. Dayta kati bagbagakan ka. Saan mo akayat nga umay kayo agnaad ka ni Joan dito'y balay? Ngam no ada ka sa pulam, syakmat nga rod ti asit gam. Bayadak matlaang no adda nawadwad a kwartak, mama. Umay kayo nga minan ka ni Joan dito'y balay. Mama, saan ka di anak ko nakmat kada kayo? Nga ikakpay iti gundaway ni Salvador nga agbalbaliw. Awanan ti pagbaliwan ti asawa am Veron. Awan denggen na apam magbaga. Iti kinabayag yo anag naed dito'y balay. Pulos nga awan denggen na apam magbagak. Kaapanakpay. Tilaeng agnam ay ti kayat ti asawam. Ti kayat ko ngamin, mama. Kat kompleto ti pamilya. Jakmat kayat asaan ama din na ni John ti amana. Ay, talaga saan mo ama sinaanday jay asadot? No saan kayo la napatag ka ni Joan kanyak? Awan ko maapulos ti maalam kanyak. An-ano sandak ko, mama. Awan met sabali ang pagkamangak no saan ada kayo. Oh, adto iti sangaribo. Ti sobra dayta, igatang mo iti prutas akanan ni Joan. Agyaman ak unay, mama. Sige, agpakadak nga rudan. Tamangan no urayan na kunti anak ko. Sige, kat no saan munto na maanosan ti asawam. Ada aklaang dito'y amang ururay kada kayo kan ni Joan. Wow! Nagduduma prutas! Wen, para kan kada ito'y anak. Adda ka di papanan nyo ita, nanang? Wen, mapanak manan agtrabaho kin ni Madam Rosalia. Mabati ka dito, Wen. Numabisin ka, mangan ka lang iti prutas. Sana bali ta nagtumarkamatan iti agas. Wan, nanang. Dito'y ka lang kwarto, Saan ka arumrumwar? Wan, nanang. Ay, saan ka di pa'y asimangpet ni tatang mo? Saan pa'y mat, nanang? Napananman nga tanday di asadot nga ama. Kaano tayo gayam nga agpasyar iti ayan ni Lola, nanang? Kaya't mo ti agpasyar? Wen, nanang. Ala, darasam nga rod ti agpaimbag. Tano maimbagan ka, agpasyar ta ijay ayan ni Lola. Tatang, adda kayo gayaman. Sa dino tinapanan ni nanang mo? Mapan ka no iti ayan da Madam Rosalia, tatang. Nagadumat na nagduduma prutas dayta? Nagapon na? Iko inted ni nanang. Dumawatak man anak ko. Kunamit ni nanang apara kanulaong kanya. Abay, di naklamay kanain anak. Sige, ang arod, tatang. Mangala kayo. Agyaman anak ko Ngam, saan nyo nga ibusin tatang? Wow, very good ti anak ko Nasayaat mo, taado tikinan mo prutas. Saan laeng asisyak tinangan, nanang? Hindi mawat ni tatang. Anya? Saan ka di akinunakmat para laeng ken ka dagitoy prutas? Di mawat nga rod ni tatang. Saan ka di ako nayo amati ti agimimot? Ngam ti kinunak para ken ka, para laeng ken ka. Tainted ni Lolam day ta para laeng ken ka, anak ko. Kasta ka di, nanang? Bayan nyo Amangan no kayat mat ni tatang aramanan, isu adim mawat. Alabay amon, ni tatang mo laengen ti kasarita. No kumaamumet para iti masakit nga anak ta,
Saan ka kumamatan ang makiag-agaw si ka, Salvador? Nakiagawa kaya mat. Di mawatak lang matitibasit. Rinaman naklaeng. Ay na, Salvador. Kaano nga tati pa nagbaliw mo? Day talatisang kay bagamit. Makauma. No maumuma ka, nakarkaro pa'y kanyak. Jak meten mauray ti panagbalbaliw mo. Awan oras ko amakiapakin ka, Veron, ha? Mapankakit din gumatang iti mailuto. Tagluto ak iti kanan tayo. Adda ka no umay abagyo, Salvador. Saan mo mat nga ta ako naan? Asyak pa'y laang timang tarimaan iti atap. Sukatamon ti panaw nga atap tayo. Ado ijay bantay ti libre a panaw. Sakti makamoy ti data. Saan mo napakariribukan pa'y? Sapay la ko mga rod, tamasukatam ti atap ti balay tayo iti kabiitan na panahon. Wen kunak lang arudan. Sige nga rod, mapanakon iti balay da Madam Rosalia. Ado ti trabaho ng agururay. Nakaida ka manan amasang pata. Saan ka di akinunak asukatam ti atap tayo? Dagdag ka man la, dagdag ako nakon. Di ka man makatututuron. Intunto ka di. Saan ka di akinunak nga daw may abagyo? Danag mo na ya. Intun bigat, sukatak ti atap tayo. Hay, jak amukan ka, Salvador. Amin meten abanag kat pagsadutam. Nasakit nga rod ti bagbagik. Gapo day ta iti kaiilad mo. Iso nga agsakit ti bagim. Oy, Beron, panahon nakman. Karkaro as sumakit ti bagik. Numakit kita ka. Anya? Nanang, nakabutbutang. Nagpiksa ti Todo. Agtit-tit pa yan dito yung unag. Wen nga rodan ako. Sigurado amar balakit dito'y balay tayo. Gapo iti kinapig sa titudo kan anin. Anya ti aramidin tayo, nanang. Mabit lang ang tamangalak iti kaputitan. Makamuditan, agkamang ta iti ayan ni mama. Ni tatangay? Panawantan iti kwarto amat maturog. Makaamumatan iti biyag na. Nakapigpig sa titudo. Ngam nagmayat pa'y lang tituturugan na. Adto iti kaputi anak ko. Ala, isuot mo. Ay na. Uwan, nanang. Nakabutbutang matanda ito yung atuda. Nagpigsa titad dito yung nagtibalay tayo, ha. Ne, sa di nung iti pabanan nyo. Kapaya nagkaputi kayo. Agawid kaming iti balay ni mama. Makaamu kamatan iti biyag mo. Nauma akon kan ka, Salvador. Imbagak kan ka nga isimpam ti atap. Ngam pulos nga awan gunay mo. Ne, kasano akon? Ikat makamu kamatan ay iti biyag mo. Saan mo amabalin ti sumurot kada kami? Gaputa pinagsasawam idi ni mama. Iso asaan nan akayat amakita ti panagrupropam. Inlaban ka, Salvador. Ngam dyan kun mauray ti panagbaliw mo. Iso nga agsinatan. Anya. Ay nakasimot ti ako ko. Nabasbasa ka. Mala, sukatamot na ba doon? Tapos saan ka nagsakit? Ato'y ti pagsukatam. Thank you, Lola. Ay, bagpay ti apo. Tamo na ti ag thank you. Pasensya kayon, mama. No natangkan ti ulok nga anak yun. Kat ita, nagnakam ka ka din. Mamatikan kanya ngawan pagbaliwat ti asawa. Basol kumatlaan, mama. No apay akas ti asawa. Iso nga ita, ikakon iti pagnakman na. Nasayaat ba? Tanakapanunot kan, Beron. Pangasim ko, mama na. Pastrakan nak. Ala, sumrak ka. Agtugaw ka. Anya tinapasamak kan ka. Apay asinarakusok mo matan tinagpigsa atudo. Nunarba ti atap ti balay mi, manang. Anya, ayan nga'y dagiti aginam. Nag-awid dan iti balay ta. Kat mabalin. Dituyak kumapay ngagnaid, manang. Saan? Diyak kaya ti sadot ngagnaid dito balay ko. Ha? Manong Nilson, narba ti atap ti balay mi. Awan pagyanak. Awan bibiyang ko. Apay asaan mo na panunot nga insimpa. Kat ammom nga daw may abagyo. Kung namin no saan pa sumangpat, manong. Awan bibiyang ko. Basta diyak kayat ngagnaid ka dito'y balay ko. Ala, pumanaw ka.
Nelson, siya kung ti makipakpakasikan ka. Aawan ti papanan ni Salvador. Bayam nga katang-katang. Total, awan met lang pakairanudan ken kuana, tasadut met. San met amay baon? Makiapa no baonam? Pangasiyo ko Manong Nelson. Makipagnaredak pailaan. Aging kaajak na simpati atop ti balay may. Ano kaya't nakaibaon? Agtungpalak iti pangibaon am kanyak. Basta agnaredak kumapay dito'y balayaw. Sige, kasan ka ita. Ngam inton sumardang ti todo. Jak kayatan na makita ti panagrupgrupam dito'y balay may. Nawatam! Uwan Manong. Naawatak. Tinagagat a padre di pamilya, ragsak ti ipaay na iti pagtaengan na, ngam ti sadot, awan na sayaat a pagbanagan ti pamilya na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.